चिराङाव खनले आयेन बेरेखा दंफां जब्द। गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नारा नाथा होबथानो नाजाब्लाबो सिखावै आयेन बेरेखा दंफां दानग्राफोरा सिरि दंफां दानखुमाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयाबो 6BN, SSB आरो खुंग्रिं हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा गोख्रों सिग्रोमनायाव रुनिकाटा हाग्रा रेन्ज ओनसोलनि सिङाव थानाय दाउजें गन्थं गुगुनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय खमैबो 20 लाखसो बेसेननि आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ हमनो हायो। নমস্কাৰ, আমি কাঠটো আমাৰ এইটো দাউজেং গন্থং গুগুনি বুলি কয়, তাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আনিছে। মানে যোৱাকালি আবেলি আমি 3টা-4টা মান বাজিত মানে খবৰ পাইছে, মানে 5টা 6টা 7খন মান গাড়ী মানে সোমাইছিলে। তাৰপিছত মানে পাব্লিকবিলাক আমাক খবৰ দিছে। খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ SSB আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট দুইটা মিলি আমি অপাৰেশ্যন কৰিছিলে। আমি অপাৰেশ্যন যোৱাৰ সময়ত গাড়ীখন আমি কিন্তু জব্দ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু কাঠখিনি আমি জব্দ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। এনে কিমান মূল্যৰ হ'ব এইটো অনুমান? অনুমান 20 পৰা 25 লাখত হ'ব। এতিয়া ক'ত আনি থৈছে আপোনালোকে? আমাৰ এতিয়া খুংগ্ৰিং ৰেঞ্জ আণ্ডাৰ ৰনিকাটা কেম্প। যোৱাবাৰতো তেনেকৈ বহুত ধৰা পৰিছে বা কাঠটো জব্দ কৰিছে, কিন্তু তেনেকুৱা কামটো বন্ধ নহয় আজিলৈকে। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? আপুনি কি মেছেজ দিব? যোৱাৰ পৰা আমি বহুত দৌৰিছোঁ, এইটো হয়তো কথা, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কাঠ কাটাবিলাক বা চুৰ কৰাবিলাক মানুহ আমি এতিয়ালৈকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই। মানে আমি অকল নহয়, মানে ৰাইজেও আমাক সমৰ্থন দিব লাগিব, ৰাইজেও আমাক সহায় দিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো কাঠ কাটাটো মানে বন্ধ হ'ব আৰু আমি বন্ধ কৰিব পাৰিম। এনে কেইখন ট্ৰেক্টৰ আৰু কি গছ? আমি 6খন ট্ৰেক্টৰ মাল আনিব পাৰিছে আৰু আছিলে 2খনমান ট্ৰেক্টৰ আছিলে, আমি আনিব পৰা নাই। এনে কাঠটো হ'ল বনচুম আৰু লালি আছে আৰু বান্দৰখান্দা আছে। এইখিনি ৰাইজক আপোনালোকক সহায়ৰ কাৰণে কি আগবাঢ়ি জনাব আপুনি? ৰাইজক মানে ৰাইজে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিব লাগে আৰু ৰাইজেও আৰু বাধা কৰিব লাগে। আৰু মানে এইটো জংঘল মানে আমাৰ কাৰণে নহয়, চব ৰাইজৰ কাৰণে বা আমাৰ দেশৰ কাৰণে বা জীৱ জন্তু মানে চবৰ কাৰণে, মানে এইটো কাৰণে মানে চবেই বাচাব লাগে, চবেই সহায় দিব লাগে, এইটোৱে। मैया जोङो SSB आरो फरेस्ट जयेन्टलि अपारेशन खालामनायाव गुगुनि दाउजें गन्थंआव जमायै खामाल खालामनाय माल हमनो मोनो आरो बेखौ जोङो SSB आरो जोंनि खुंग्रिं रेन्जनि फरेस्टजों जयेन्टलि उथायनानै लाबोयो। बेसेबांसो मुल्यनि जागोन बे दंफाङा अनुमान? ओरैनो 20 निफ्राय 25 लाखनि अनुमान जागोन। मा दंफां दङ बेफोर? ओरैनो बान्दरखान्दा, बान्दरखान्दा, लाले, ओमफ्राय बे मोननै दंफाङानो। दंफांजों लोगोसे जेनेबा मालफोरबो मोनो नामा, जेनेबा गारिफोर? मोसौ गारि। दंफांजों लोगोसेथ' जों जेबो मोननाय जायाखै, नाथाय गारि हाबनाय खोनादोंमोन, नाथाय जों थांनायाव बिथांमोननि गारिया उल्थाफानि फारसे खारखोमालांजोबदों। थांनाय समफ्रावबो बेबायदिनो गोबां हमो, खिन्थु मानसिफोरखौहाय बन्द जानायखौ नुनो मोना। बिनि सायाव मा बुंनो सानो? जोंथ' हाजासे बन्द जानायखौ लुगैयो आरो जोङो नाजाबाय थादोंबो, नाथाय दिनैसिमबो दंफां सिखावफोरा जोंनि हमबोबाय, जों बहुद सिगां समावबो दंफां हमबोबाय, खिन्थु बिथांमोनहा मानिया आरो जोंबो हाजासे अपारेशन खालामनानै बिथांमोनखौ होबथानायनि राहा लाबाय थागोन। ओरैनो माबायदि इनिसिएटिभ लायोबा बे दंफां हाग्राफोरखौ होबथानो हागोन होनना नोंथांमोननि बिफाननिफ्राय सानो? जोंजों लोगोसे पाब्लिकफ्राबो मदद होनांगोन, जोंखौ मदद होनांगोन, अब्लानो जोङो बे दंफां सिखावफोरखौ होबथानो हागोन। ओरैनो माबायदि रोखोमनि मदद लुबैयो नोंथांमोना बिफाननि हिसाबै? पाब्लिकफ्रा जोंजों लोगोसे खामानि मावनो हायाबाबो जोंनो स्रोदै इनफरमेसन हरोब्लानो जों बिथांमोनखौ जब्द खालामहैजोबनो हागोन।